Ibe byiza kandi amahoro y'Imana kuri mwese bakunzi bayisimu ncamake mbahaye ikaze n'umwanya w'amakuru agezweho muri aka kanya n'amakuru aravuga kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Dr Gahakwa Dafroze wegeze kuba minisitiri yakurikiranyweho ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta no gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko, akaba yasabiwe gufungwa imyaka 7. Ibyo urubanza rwe turabigarukaho muri aya makuru arambuye. Naho muri Musanze abantu 33 bafashwe bahinduye hoteli hakabari, bakaba bafatiwe muri hoteli bivuga ko ari y'umuhanzi Dani Vumbi umenyerewe ndetse unakunzwe na benshi mu gihugu. Naho mu gihugu cy'u Burundi abantu bitwaje intwaro bishe abantu 8 barimo na koloneli n'umwana we. Aya makuru kuri burambuye ni mukanya ndagarukanya kuramburira ntujye kure. Nitwa Abraham Wimana na hii ni simu ncamake. Ikaze mu makuru harambuye. Ubushinjacyaha bwasabiye Dr Gahakwa Dafroze ukurikiranyweho ibyaha birimo kunyereza umutungo wa leta no gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko ho gufungwa imyaka 7. Kuwa karindwi Gicurasi 2021 nibwo urubanza ruregwamo Dr Gahakwa Dafroze wigeze kuba minisitiri w'uburezi n'umuyobozi w'agateganyo w'ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB rwatangiye kuburanishwa bizi n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Dr Gahakwa Dafroze wunganirwa n'abanyamategeko babiri yaburanye ahakana ibyaha ashinjwa n'ubushinjacyaha, asaba urukiko mu bushishozi bwarwo kuzamugira umwere. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibimenyetso bifatika bigaragaza uruhare rwa Gahakwa mu byaha ashinjwa, bityo ko akwiriye gufunga imyaka 7 ku cyaha cyo kunyereza umutungo n'imyaka 2 ku cyaha cyo kugira uruhare mu itangwa ry'isoko mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Dafroze yabwiye urukiko ko hakana ibyaregwa, asaba ko mu gihe inteko iburanisha izaba yiherereye yazamugira umwere igahita inamurekura. Uru rubanza umwanzuro warwo uzasoma ku itariki 28 Gicurasi saa 9 z'amanywa. Imvano y'ibyo Dafroze Gahakwa aregwa, ubushinjacyaha bwataye muri yombi Gahakwa Dafroze kwa 2 Ukwakira 2020. Icyo gihe bwavuze ko bumukurikiranyeho ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu, harimo icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta n'icyo kugira uruhare mu buryo butaziguye cyangwa buziguye mu itangwa ry'isoko mu nyungu ze bwite. Yafungiwe kuri station ya polisi ya Remera, aregerwa urukiko rw'ibanze rwa Gasabo burana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kwa 15 Ukwakira 2020. Mu iburanisha ryo kwa 15 Ukwakira 2020 ubushinjacyaha bwavuze ko uregwa akekwaho icyaha cyo kuba yarahaye isoko umuntu utabifitiye uburenganzira. Bwavuze ko tariki 8 Kanama 2016 Gahakwa wari umuyobozi mukuru w'umusigire wa RAB yasinye amasezerano y'isoko ryo kuhira. Iryo soko ngo ryari rifite agaciro ka miliyoni zirenga 800 y'amafaranga y'u Rwanda yahawe umukwe we Dr Edouard Kamugisha. Ubushinjacyaha bwavuze ko ayo masezerano yayasinye mu gihe muri RAB hari ikibazo cy'ingengo y'imari idahagije. Ubushinjacyaha bwavuze ko Dr Gahakwa Dafroze yafashe imashini yuhira akayijyana mu ifamu ye iherereye mu murenge wa Gashora. Bwavuze ko ibi bigaragaza ko yarayigize igikoresho cye bwite kandi ari iya leta. Bwavuze ko hari umukozi wa RAB watanze ubuhamya akavuga ko imashini yuhira yari mu isambu ya Gahakwa, yagiye kuyifata Gahakwa abimenya ahita amuhamagara amubwira ko adakwiriye kuvogera umutungo we kuko ngo iyo mashini atari ya RAB ahubwo ari ye bwite. Bwavuze kandi ko hari inyandiko mvugo igaragaza ko iyo mashini yasubijwe ubuyobozi bwa RAB mu 2017 nyuma yaho yari yafatiwe mu ifamu ya Gahakwa. Iyo mashini yageze mu ifamu ye mu 2013 yakurwa mu 2017. Gakomeje buvuga ko kandi Gahakwa yemera ko iyo mashini ya RAB yasanzwe mu isambu ye, ariko ngo mu bugenzacyaha yahinduye ivugo avuga ko ari ubuyobozi bwa RAB bwajyanye mu isambu ye ngo ijye yuhira imyaka mu gihe cy'amapfa. Ikindi kandi ubushinjacyaha bwavuze ko butumvikanye ukuntu Gahakwa yavuga ko yatanze isoko atazi ko uri hawe ari umukwe we, kuko ngo hejuru ku masezerano haba handitse amazina y'umuntu uri hawe, ndetse ko mu masezerano harimo kumwe mu bazagenzura ishyirwa mu bikorwa byayo ari umugabo we witwa Gahakwa Rudakemwa Pierre. Bwavuze ko hari abakozi bo muri RAB batanze ubuhamya bw'uburyo Gahakwa yabashyizeho igitutu kugira ngo risinywe mu gihe icyo gihe nta ngengo y'imari icyo kigo cyari gifite. Dr Gahakwa yavuze ko ubwo yabaga umuyobozi mukuru umusigire wa RAB yasanze amasezerano muri dosiye zo wari umuyobozi mukuru, hareba ko amasezerano yubahirijwe, ngo we yasinye atitaye ku kujya kureba abanyamigabane. Icyo yakoze biba gusinya kugira ngo imirimo ya RAB
bitadindira. Ngo iyo aza kureba akabona ko wasinye ari Dr Kamugisha Edouard atari kumenya ko ari umukwe we keretse yaba hariho ifoto. Ati nta ruhare nabigizemo rwose. Yavuze kandi ko kuba umugabo we yarahawe akazi muri iryo soko nabyo nta ruhare na ruto yabigizemo. Kubijyanye n'imashini yuhira yasanzwe mu murima we, ngo yavuze ko ari imashini enye mu murima we ngo yari yarashyizemo imyembe kandi ko itari ikeneye amazi muri icyo gihe ku buryo yajya kuhirwa. Iyo mashini ijya kujyanwa muri ako gace ngo hitabwaga ku kureba aho imyaka y'abahinzi yarokorwa hatitawe ku kuvuga ngo ndi umurima runaka kugira ngo ihagere. Yashimangiye ko atigeze asaba ko yahajyanwa kuko we yari afite iye yaguze. Ati yarahageze irapfa ipfuye aho nayiboneye ndavuga nti hari imashini iri ku nkengero z'ikiyaga hafi y'isambu yanjye, barambwira ngo baraza kwitwara ngo izo mashini zose zarapfuye. Iyo manu ushaka kunyereza umutungo wa leta hari imashini nshya zari muri RAB sinari kujya kunyereza kiriya bazerezaga mu baturage. Yabwira urukiko ko ruramutse rubonye iyo mashini yapfuye kandi ishaje yitirirwa ko yanyereje wakumirwa. Dr Gakwa Dafroze wigeze kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Minisitiri w'Uburezi n'umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda mu 2018 nibwo Minisitiri w'Intebe yamwirukanye muri RAB hamwe n'abandi bakozi batatu. Komereza amakuru yacu mu karere ka Musanze. Polisi y'igihugu ikorera muri ako karere yafatiye abantu 33 muri hoteli zikorera muri ako gace bari kunywa inzoga barinze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Muri ako gace yarashize iminsi havugwa ko hoteli zahinduye utubari kurya abantu bazinjira bo batagiye gucumbika ahubwo bagiye kunywa inzoga. Abafashwe bemera ko bakoze ayo makosa kubera uburangare no kwirengagiza nkana amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Umuyobozi wa Musanze Caves Hotel Muhawinimana Jeannette yagize ati twari dufite abashyitsi baje kurara ariko ntabwo bari bipimishije COVID-19. Hari n'abari baje gufata amafunguro ariko mu gihe ataraboneka bafata agacupa. Biragoye rero kumenya utegereje amafunguro anywa n'uwaje kunywa gusa. Ndasaba imbabazi kandi nkashishikariza abagenzi banjye bafite hoteli kujya bitondera uburyo dusanzwe dukoresha kuko icyorezo kirahari kandi no kurinda ubuzima ndetse iyo dufashwe gutya banabibangamira abakiriya bacu. Umuyobozi w'akarere ka Musanze n'Umuremyi Janine yaburiye abafite hoteli abasaba kwitwararika bakubahiriza amabwiriza nk'uko yatanzwe aho kwihisha inyuma yo kumva ko bemerewe gukora hoteli zabo bakazihindura utubari. Ati kuba hoteli zaremerewe gukora ntibizemerera kuba ahantu tubari twimukiye. Bimaze kugaragara ko muri hoteli ariho bimuriye utubari, ibi bikorwa bigomba guhagarara kuko iyo bamaze kunywa bisindisha ntibaba bagishoboye kubahiriza intera yagenwe. Babimenye neza ko utubari tutemewe haba utwo abantu basigaye bahimba mu ngo mu dushyamba n'utwo muri hoteli. Turasaba abafite hoteli ko bagomba kwitwararika bakadufasha kubahiriza amabwiriza yagenwe kuko COVID-19 irahari. Abafashwe bose bajyanywe kuri station ya polisi ya Musanze ya Muhoza ngo bigishwe bazacibwa amande yagenwe na njyanama y'akarere, naho hoteli bafatiwemo zo zizafungwa iminsi 30 zinacibwa amande y'ibihumbi 100. Manangiro z'uyu mwaka mu karere ka Musanze imibare y'abandura COVID-19 yarazamukaga cyane. Byaragaragaye ko intandaro yabyo ari abayikwirakwizaga banyuze mu mahoteli. Soreza amakuru yacu mu Burundi aho abantu bitwaje intwaro bivuganya abantu 8 barimo na Colonel n'umwana we. Amasaha y'umugoroba yo kuwa 9 Gicurasi 2029 bitwaje intwaro zirimo imbunda na grenade bagabye igitero ku modoka enye mu muhanda uva mu ntara ya Muramvya ugana Bujumbura bica abantu 8 barimo Colonel Onesphore Nizigiyimana. Minisitiri ushinzwe umutekano w'imbere mu Burundi avuga ko iki gitero cyagabwe saa 8:35 ku modoka enye zerekezaga i Bujumbura. Amakuru turuka muri iki gihugu avuga ko ebyiri muri izo zatwiswe, izindi ebyiri ababagizi ba nabi bazitobaguza amasasu. Uretse Colonel Nizigiyimana wari mu ngabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba zihora ziteguye zizwi nka South African Standby Force, aya makuru avuga ko umwana we yaba yiciwe muri iki gitero, abandi babiri n'umugore we bakaba bakomeretse. Bivuga ko kandi iki gitero cyiciwe mu mukozi wa banki nkuru y'u Burundi witwa Fidel Yamuremye. Iyi ministeri yarayitangaje ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane abihishe inyuma y'iki gitero. Nagushimiye cyane ko warunkurikiye muri aya makuru. Ni amakuru yahise mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusohoka ubikoze kugira ngo n'andi makuru yacu atajya kugeraho mu mbere nta gutinda. Murakoze cyane mukomeze kugubwa neza mugira amahoro y'Imana. Yitwa Abraham w'Imana naho utaha mu yandi makuru.